Obisi ya mutongeria wa thitango cha muingi niwe ODPP nerigiri gucokia abiru kuregana na itua ria ntuku egoro aria mugambithania Melissa Podo araregire gwitikiria iromba ria DCI gwita na mbere kurigiria athuganiru abatandatu kwa biumia bingi biiri kenda uchonkoni burika kiri wamuri bwawe Apodo naraererwa ng'iruru mwanka rujo gukinyithia athuganiru mbere ya koti nene kenda bacokia thitango. ODPP na DCI barendekithia kuringanirwa kwa wamuri bwa koti ya Kibera iria yaere DCI mwanka tariki 29 cia mweri juju kenda kurikia uchonkoni. Athuganirwa bangi bathatu ibetite na mbere kurigirwa kumania na wamuri bobo bwa koti ya Kibera. Boniface Mongera na Rugonoru. Nayo obisi mwerekithire muno thitango cia muingi ODPP amwe DCI na ndibacurite igamba ria biro kiri koti ya ikoti mucino jwa Kiambu kenda kuregana na ugabi wa ntuku egoro mugambithania Opondo. Ntuku egoro mugambithania Opondo na rerekithire rongiro thitango ODPP bethurania thitango na mpoi na bakurukithia ntuku egoro jo batithuranirite athone batandatu baria bendete kurigirwa itone bia polisi no barekerwe. Kulingana na kanyoni mtu wetu urutureterete ntatu jina tariria na turito gabibu ntuku egoro botakerire kinyani notero thirikari ro thitango wategera athone bangi bathatu baurani bariri koti ya Kibera mongatariki 29 shemweri jojo na nontu bontu bunande kiromba ria ODPP kiria biro ije yao barenda koti ya High Court ibaikanyakaga ntuku 10 bethiro bakuthire kuthurania thitango ciao kenomba kwithiro beringanira hamwe na igamba ria Kibera na kinyara bara bangi bomba kwithiro begwatwa kenda rionthe rithura rimwe. Korwo naku hau ntuku echo mukoro gavana Kaira Mwangaza Robert Murega Baichu amwe mwarogino gavana Kaira Mwangaza Miriam Gwantai ibandikithie statement yao kiritone bia CCI Dene Contemiro. Mpongeri hau ntuku Jumamosi alitungo bathatu barongirwa ICT Dene Contemiro barana bo barungamirire CCTV na residence ya gavana kinyabo ibandikithie statement yao. Bobo bwa kenda bwa 10 nabo naratwangirite mwankira ntuku enarwa kulingana kanyoni mtu wetu rotrombete tokedo tumugiria na twita mabitha ba DCI bakinyirite rakatine cia muthia kwithira betumurania iba bariaga mbesha na ibeko bangi bakinyiro mbesha iji nke reporter ya Toshero TV kuma aja kingine ngine na kineke mushuja Nairobi mbita Boniface Mongera.